Jurnalistik кесиптин ишин коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төмөндөгүлөр каралган. Журналисттин коомдук кызыкчылык туудурган граждандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт. Журналисттин кесиптик ишине кийлигишүүгө, андан кесиптик милдеттерин аткаруудан алынган ар кандай маалыматтарды талап кылууга тыюу салынат. Качсаң да машинада. Качам мен? Мен барсам алып кетті асырғысы. Не сен басынан? Наркала кетіске. Пассажир еш қачан барбай. Текстен ушунда жит чыгабы. Курманжан даткага буртат, филармониядан Курманжан даткага. Саламатсыздарбы? Өлкө аймагында, анын ичинде Ош шаарында кылмыш, кырсык, мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган теле-рейд программасы назарыңыздарда. 9 апрелден 10 апрелге караган түнү атайын рейдтик иш-чаранын алкагында жогорудагы окуя орун алды. Шаардын Южный Кичи районунда айдоочу мас абалында унаа башкарып, ызычуу жаратып жатат деген билдирүү 102 кызматына жарандардан келип түшкөн. Ыкчам топ барган учурда инспекторлорго баш ийбей, айдоочу мен эмесмин деп качканга аракет кылды. Otur, bekle! Utkan mı bu? Uğurla utka! Bizmenen barat, bizmenen barat. Sobu barat bizmenen. Utka! Gel! Utka! Utka gel gel. Barat de. Gel Utka! Bizmenen barat de. Otursan. Barat. Bizmenen çok barat, otur otur. Ben nerede duruyorum? Barat. Barat. Termanda kuvam nerede adam? Ben barajda termanda kuvam. Televizyonda tutup. Yavaş. Ona Gel otururuz de. Ne oldu? Başta ondan ne oldu? Ne oldu? Tamam. Ne kadar ötetten sonra? Ne oldu? Ben nasıl geldim? Başta ne istiyorsun? Oğlum çok. Çoluk ne tutuyorsunuz da ya? Ne oldu? Ne oldu? Aa gaz ötetmeyin. Birinciden. Üstü kapı. Başla. Nereye? Başla. Melikim. Başla bir abi. Kalk başınca. Oyan da çık be. Sen de tutuyor. Sen de dön. Ne tarafta o da? Bunlar tutuyorsun da. Otursan da. Ne oldu? Ne oldu? Andan ben oturan bacı. Ne oldu? Andan oturan ben. Tutsana. İşin kılır var. Көп өтпөй мыйзамга баш ийбеген бул айдоочунун санаалаштары келип, баары биригип инспекторлорго каршылык көрсөтүп жатышты. Айдоочунун мастыгын аныктоо үчүн наркология бөлүмүнө жеткирилди. Бирок ал жерде дагы ызычуу жаратып, инспекторлорду этикага туура келбеген сөздөр менен сөгүп үлгүрдү. Айыптан качып бир аз убакыт өткөндөн соң атам каза болуп калган дегенге өттү. Andan benim oturan bacı. Ne oldu? Andan oturan ben. Otursana. Bulasana. Bu nasıl arma? Otur. Sen de Salih.
Geldim mi ağzını yatırın? Masajı da. Bedavaga. Evsiyan. Şöyle umdayla sürüyor. Gel. Ne koy gel. Ya otursan ya, unçpayla otursan. Oturmama ruhsat var mı? Kolunu almasın. Ben sana okul Yerine gelsen mi? Жақында Ана, устно окуңузчу. Sanki özün sözün boyunca ben senden surat koyayım diye Выражение işin был устно окуңуз. Ben опаттан В болсам. рамках закона, чтобы все это Да, вот. пошло. Sen ne Давайте için я geçtiğin прочитаю. desen. Давайте я прочитаю, если вы не можете. Bak. Sen içkenin boynunu avatpaysın mı? Kolunu koymuyorsun. Ben sana haberinizi açacağım. Жоқ, не içtim. Vino içtin de отпайсın mı? Vino Давайте içtin я de прочитаю. Соглашусь мындай. Имею же право, правильно? Анышканга Bir yakada yazasın. Ошол айдап келдим. Hem ne kadar otur deyim dostum. Hem ne kadar bir yaka bolboydu sana bu oturgun. Мен Yak otur. камерадан закон не Gel bir otur. Яман үйлөп кой. Ne içtin geçtin de dastan. Жо мен үйлөйм. Камера İçinde geçtin bile içmedin bile. Мен ичкен жокмун, ичпейм. Ичпейм. Камера чыксын алам айтам. Ичпейм, чекпейм, эчтеке кылбайм. Ошол. Yaptı da. Otur. Жазбайсыңбы бааны? Aslında familyan ayıp koç kimler? Тутубаев. Ayttınız mı? О, беріп қойған. Билепбаев. Bile koyalım. Билепбаев. Çok emin de. Там ошол видео немеге чыкпай эле коюңчу деген берим эле. Ulan niye arkamdan düşünmeyeyim? Yok canım sizden çakırız. Tamam uzara. Aydan demiş. Aydan ketip otkandı, tarmağadı. Maşina to'xtagan жерден, учурашкан жерден sen aydadın bilir. Буга сүйлөп. Мас абалында унаа башкарып мыйзамга баш ийбегендиги үчүн бул айдоочунун унаасы айып короого киргизилип, айып пул салынды. Tüptüz Прокуратурага мына ынтымак Oğlum unçpay. камерасы менен барасың прокуратурага. Түптүз барып жаз. Сен мен кылчыңды атпаган алып. Түптүз мынанын үстүнөн. Аты жөнүң ошол жерге жаз. Кимсиң, сен кимсиң, сен оерге күчүң менен эмнеге отуруп калдың, ойлобо. Дастан жазылат. Даныйлар бар жазылат. Жаз ошол жерге. Кызы чыгылбай турар. Кол коесуңбу? Ким? Неге кол коем мен? Не үчүн кол коем? Түшүндүрчү мага. Түшүндүрүп бериңизчи мага. Не үчүн кол коем? Men доказательство var, başka bir Sen hukukun var aytkan. Sen hukukun var aytkan. Zıldavaçı deyim. Sen hukukun var aytkan. Zıldava erkek. доказательство var. Hukukun var aytkan. Kanki törep tutançası. Vay, tutançasın. Erten Golgay'ga ötesi sarmaya satmamızda. Oldu. Sizler boşlar bana öyle. Курманжандатка көчөсүн көздөй Lexus үлгүсүндөгү унаа каршы тилкеге чыгып катуу ылдамдыкта бара жаткандыгы тууралуу билдирүү келип түштү. Управление Курманжандатка бурда, филармониядан Курманжандатка. Филармония жактан кирсеңиз 410. Düşündüm. Saygı özellikle bir tanıdım. Düşsen beri. Ne koydu aldın mı? Hadi. Topa adam. Topa adam. Tut. Geç Aç. Ne отасың ей ай? Не кылыш керек та? Тоқтың осың ғой? Не oldu sen? Чух, не жатасың?
Ha? Süs kötüyüm de. Ha? Merak turunca. Süs ağında 60'tan anda. Gel düş. Ne süs kötüyüm de sen? Takışma olsanız ya arka kayda otmayız bu yer. Oldan başta sağ siz o yakta beri eme olup geldi. Sonra kaptayı da gördünüz. Dokumentleri alınız ya. Boldu ya at boyu karım aldı. Nakıl dokumentleri alınız. Dokumentleri alınız. Atınız. Şu al pervest mi? Maçlar alırız. Men ben toğlam sizin nereden bileyim dokumentleri alsanız. Sürünüz. Alınız. Ciddi antas bir şey olmuş oysa. Men oturalım. Ben oturam. Siz narak oturmuyor. Siz narıza oturun. Anam oturduğunuz da siz oturun arkasına oturduğunuz mu? Наркология бөлүмүнө барган учурда айдоочу мас экендигин мойнуна алды. Ал эми унаа айып короого киргизилип, мыйзам чегинде протокол түзүлдү. Наркологический. Басаңыздар ешқашан барбай. Hepsiden şunda ciddi cevabı. Kurmancan datkага burada, Filarmoniyadan Kurmancan datkага. Урматтуу телегөрүүчү, Телерейд программасы мына ушундай окуялар менен бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Программа сунуш пикирлерди кабыл алат, андыктан сиз мыйзамсыз окуяларга күбө болуп, аны видео тасмага тартып алган болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн номурларга жөнөтсөңүз болот.